Imana ishaka banditse mu gitabo cy'itangiriro ibice 3 umurongo w'9. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo ngo iramubaza ngo ari hehe. Umuntu wa mbere Imana ishaka ni umuntu watakaje Edeni yiwe, ni umuntu watakaje isi y'ubwami bwe, ni umuntu watakaje ahantu hari net hari wifi yiwe n'Imana, ni umuntu watakaje ikibanza Imana yamusuriragamo, ni umuntu watakaje aho baganiriraga n'Imana, ni umuntu watakaje aho Imana yamusangaga nawe akahasanga Imana, ni umuntu watakaje ubushobozi Imana yarera muhaye bwo gutegeka. Ngo n'ubwoko bwa mbere. Ubwoko bwa kabiri muri Yesaya ibice 6 umurongo w'8 haravuga ngo mpera ko ndabaza nti ninde watugendera. Bibiri kavuga ngo ndanje ndavuga ngo barinje utuma mwami, barinje utuma. Ubwoko bwa kabiri bw'abantu Imana ishaka, Imana yashaka bavuga ubutumwa bataraba magi, bataraba amafiriti, irashaka bavuga ubutumwa b'inkorere. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Igitabo cy'Abaroma kiravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana Yesu wizera wese ukizwa, uhereye ku muyuda, uhereye ku muzayifu, uhereye kutari kuri lisi y'abaragwa, uhereye kusa n'utegereye, uhereye kuri krizere, uhereye ku mukene, uhereye kutarize, uhereye kuri mu gipupu, uhereye kuri Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwoko bw'abantu Imana ishaka, Imana ashaka bavuga ubutumwa. Ni lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Mavuno mengi yameiva, tenda kazi ni wachache, lazima nimutumikie, lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Mavuno mengi yameiva, atenda kazi ni wachache, lazima nimutumikie. Hallelujah. Bwana Yesu. Ubutumwa bwiza buri muri Urgence ku rwego izindi modoka zose zigomba guhagarara ugatambuka. Buri nko muri ambulance twaye abarwayi, ku buryo kudandaza no kureba umugore n'abana bigomba guhagarara tukabanza tukaja ku mustari. Bwana Yesu asiveza. Nukuri. Ushaka ifaranga ni byiza, ariko ikintu cyihutirwa cyane no kujana ubutumwa bwiza. Uzi guhinduka inkoko Imana yacumbiyeho umutsima abagaragu b'Imana bakariraho. Bwana sifiwe. Mavuno mengi yameiva, atenda kazi ni wachache, lazima nimutumikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hari umuhungu umwe ngo witwa Lazaro wanditse mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana igice cya 11 ngo yari umwira wa Yesu, ku buryo Yesu yahamije ko ari inshuti ye. Habe na Lazaro abwira abashiki be ko agira umwira witwa Yesu. Muri quartier barabimenya, abantu bose barabimenya ngo iyo Yesu ari ahangaha bari kwa Lazaro kubera ubushuti bagirana. Ejo nazo ntekereza ese mfite ubushuti bunganiki ku buryo Yesu yari ari Bujumbura akavuga ngo ntahanda arara muri campus yiwanje. Arakwa Lazaro ariko ngo bukeye inshuti iwe ngo irarwara bayandikira urwandiko première lettre expédité barua sikitu tinonega amakuru nayangaye umwira wawe yarwaye witwa Lazaro. Yesu ngo ari mu kazi kivuga butumwa, ukunda akazi kivuga butumwa karemereye, habe n'inshuti yawe yarwaye nta mwanya wo kubona wobona kuja kumusura kubera akazi kivuga butumwa ukunda kagoye. Yesu yamubwira ati yarwaye nta mwanya afite kubera ko ndigisha. Ngwara ntiyaza basubira kumutuma umuntu yaremze. Deuxième lettre umuntu yararemze, sintakundi mwiyaranje bacari mwivuga butumwa. Bati umuntu yapfuye ngo nuzo ku maziko kandi twazavuga iminsi ya morgue, ariko birashoboka ko bacishijeho mu munsi umwe cyangwa ngahe kugira ngo
bitegura abantu bazabona uko bashingura. Yesu ntiyaje arwaye, ntiyaza arembye kugeza apfuye, n'iminsi ya morgue ntiyabonetse kugeza bamushize mu mva umunsi umwe, 2, 3e jour, 4e jour. Yesu yamabwira abahungu biwe babigishwa ati tugere hariya tuje gusura abantu. Ati kandi uriya muntu nti yasinziriye, umuntu wapfuye yabaye decompose. Umutima warambwiye impamvu ya mbere yatumye Yesu atinda kuza ngo kwari uko ubushuti bwa Yesu na Lazaro ngo gombaga kurenga urwego rwo kugira ubusabane bwo gusurana ku burwayi no kuremba no kuza mu kiriyo, ahubwo urupfu rw'umukiranutsi rugahinduka agakiza k'abantu benshi batarakizwa bagakirizwa mu rupfu rw'inshuti ya Yesu. Iyo Yesu yatinze kuza gusura inshuti yiwe yarwaye, agatinda kuza yarembye, agatinda kuza ku maziko, akazoza nyuma y'iminsi 4, suko ubushuti bwashize, ahubwo nukugira ngo umugaragu wiwe n'ubushuti bwiwe n'ubukiranutsi bwa Lazaro nazuka azaba impamvu y'abantu benshi kwizera no kubatizwa no kuraga ubwami bw'Imana. Yesu natinda kuza kugusura mu bibazo ufite, uzamenye ko hariho stoke y'agakiza ka benshi Imana ibitse muri ico gitangaza cyenda gukoreka iwawe. Ubwoko bwa gatatu nibwo ndangirizaho. Nahanga twasomye havuze ngo ikiraje kandi kirasohoye ngo basengera data mukuri no mu mwuka, ngo abo ngabo nibo data ashaka ko basenga. Ubwoko bwa gatatu bw'abantu Imana ishaka, Imana yashaka abanyamasengesho buzuye ukuri, buzuye n'umwuka. Bwana Yesu asifiwe. Imana ntishaka abanyamasengesho bambaye amabaje y'ibiyumbe, kandi ntishaka abanyamasengesho basengera muri Grace. Yasize isenya Matayo, Imana yasize ku yo prayer mountain ikuraho na masayini, isiga amasayini imwe yitwa ukuri n'umwuka. Umuntu ngo naba ari mukuri no mu mwuka ngo azoba ari muri masayini Imana ishaka ko asengeramo. Umuntu naja muri masayini y'umusozi wo muri Kenya atari mukuri no mu mwuka azoba ari mu kibanza kibi Imana idashaka ko asengeramo. Masayini nimwe ni ukuri n'umwuka, kandi ukuri n'umwuka biba mu wawe igihe cyose bavuganye n'umugore. Usko abantu bazakorogana n'abagore bamara kaje kwirega kwa pastor ngo pastor ngo nagwanye n'umugore, kandi atireze ku mugore akagira ngo aragaruka asanga umugore yamubabari, yagaruka agasanga umugore yambaye training yiteguye gusubira kugwana. Uvuga ngo iyo umuntu yakoroganye n'umugore, uburyo bwiza bwo gutunganya n'umugore sukuja kwa pastor nukubwira madame ngo mbabarira. Naho iyo wagiye kwa pastor utatunganyije ku mugore kandi ari we mwakoroganye, ubugiye kumenyesha pastor niveau y'akavuyo mufite mwanya. None gamwakira ijambo ry'Imana, urakoze cyane. Amen.
asifiwe. Muhagarare. Aba hano ni muhagarare. Turaciyegereza abashitsi. Igitigu cyawe kikaba vrai. Ivyishimo mugira ivyishimo. Bwana asifiwe. Amen. Kuri ubwo rero tugiye kwiyegereza kandi abashitsi. Muzamureka tujana. Jewe iyo ngeze hano kare basenga imba mfashe amateraniro yose. Bwana asifiwe. Sinzanita ngo abangaba baruriho cyangwa ntibaruriho. Sinzanita ngo aba baricaye cyangwa aba barahagaze. Sinzanita ngo uyu yabyutse cyangwa se yanebwe. Inzanirebaho jewe n'Imana nawe. Kubera yuko turaziranye. Aho yansanze siho yagusanze. Aho nahuriye nayo siho twahuriye. Mwahuriye nayo. Niyo mpamvu ndakuriye kugutindaho no kukurebaho. Sinza ndeba umuntu materaniro nzanireba jewe n'Imana yanje yampamagaye. Kuri ubwo rero ugiye gusa kandi sha ako kantu curanga. Wakumvisha kandi wabonye ko nafatisha. Ugacurange nituma twiyegereza abashitsi tuze kubaha umwanya. Turabaha umwanya uyu munsi, turabaha umwanya bavuga ijambo baduseye. Kandi umuntu waza n'ikifuzo ntadisubize. Reka mbabwire n'ukuri wewe wenyine woba imbogamizi zo kutabona Imana, zo kutabona n'igisubizo wifuza ku Mana. Ariko Imana iri hano muri iki kibanza. Ishobora kuba itari muri twese ariko hari ab'Imana irimo. Ishobora kuba itari muri twese ariko Imana iraha. Aha ngaha Salomo yubasa aravuga ngo ubwo abantu banje bitiriwe izina ryanje ngo nibaza bagashaka mu maso bagasenga gusa ngo bagasenga ngo uzabumva uri mu ijuru. Bwana asifiwe. Ngo bakize mugiga ngo bakize ababisha ubakize ingwara n'amanama. Ni wizera igitangaza Imana irakubera igitangaza. Ni wizera igisubizo ku Mana Imana irakubera igisubizo. Ni wizera kuko nimba ari ingwara irakira izina. Ni wizera stress kwishira irashira. Ni wizera Imana kwiguheza ivyo wifuza urabibona mu mbaraga z'Imana. Kuko kwizera ni umuntu ukugira ntabwo ari Imana igutanga. Umuntu aza kurema na amaboko asingira ibisubizo biva ku Mana. Nutabizamura rero urataha uko waje. Turanga. Si mimi ninasema ni Baba nasema